Aha. Aleksa, što pikaš to? Aleksa, ne pikaš to vruće. Mama bre, Aleksandra, opasna si mama. Pazi. Što se smiješ, hoću ja tebe pobajcu. Pa šta ima veze, polako. Evo vamo, Milice. Evo Aco! Aco! Dođi! Dođi, Aco! No, oko imaš. Ajde. Ajde, čao. Ajde, slikaj ga, ajde. Ajde, slobodan si. Čekaj, što vidim. Sara, jel hoćeš šampanjac? Ne poziraš to više, ne. Sad ne diraj. Čekaj, sad će ne diraš ako da sliki tortu. Čekaj, pomeri se vama da slika. Čekaj, daj. Sara, pomeri se da slika. Pomeri se. Eno, ide kod Milene. Idi vamo kod Acine vamo. Evo. Miljane, slikajte tortu i to je to. Slikaš tortu i to je to. Pomeri se, Matija, tortu. Još malo imam. Sad ćemo sliki tortu. Pa nema za još. Ne mogu biti, sad ćemo sliki tortu. Za šampanjac. Čekaj, Matija, ne smiješ da diraš to dobro, ja sjedi kako slikaš. Pitao me Lena Beka. A bre, pere se. A ovo se ići stvarno. Kešim, mnogo lepa slika. Ali tvrdo si daj.